naimbag nga oras yumanen? Well, manipod ka ni Kabsat Dulpo sa napudno nagan tintay idrama ita. Ngam sakbay na, makablaw man pa ni Norman Vincent Dumangas dita Midsayap, Cotabato. Ni Lynn Abig from Oman, kan ni Jenny Batala, kan amin na nakamang ti pamilyana. Kastiman ti kuna ni Kabsat Dulpo. Dear manang biyanang, may sa kabalo, adadwa nga anak ko, babae da adwa, kaya't agpadada abalasang. Ti may sa nga anak ko, agsusukat ti boyfriend na, kaya't ti mat may sa awan na pulos, uray may sa nagbalin a nobyo na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anong sangsangitam, Amy? Buy-buyaam nang italadawan nyo iti nobyom sa kagsangit-sangit. Apay, ano tanubyom? Anyat napasamak ken kuana. Awan, tatang. Isa na lang, Awan manan. Linukod ak manan, tatang. Anya, ayaw na yan. May kaduan na itaapan nakalukom manakaw. Di kan tumat nga minagnaknakam. Kunak akilatisem pa'y nga umuna tigalad ti may sa alalakay sa kanto agtalagkan kuana. Darasudos kamot ngamen. Sumurot ka adagos no awisin da ka. Ngala, agrelax ka. May liw-liwag mong tumot lang na ita. Data nga minta naglaka nga mamat pati data nga... amin nga ibaga ti lalaki pati na. Ay, huwan nga ron Anya nga linukod naman ay. Kanayon da nga lukon ti Kabsat ko nga mahaan mat nga madigdidigra. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't dengdenggen na. Nadagaram kan kuana, aklunin na adagaws. Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalakay. Anak lang nga tultuladen. Nadak mango. Natanangak nga agdis-desisyon. Siya kumangamin tituladen ni Eme Imbag kay tiyatahan nga masiksikugan. Wala nga raw. Isa maminsan, saan kuman ngagdardarasudo sa mga klon iti lalaki. Umaya ko magpasyar di balayo amangan na dagunget, Diana. Ne, asino kumamatag-ungat nga'y baldo? Apay, awan na ya, Diana. Anmat nga agungat ni tatang ko? Ti kayat ko asawin, awan nobyam nga agunget. Pangala ako mamat itinubyo kat awan mat. Single nga kan ka na yon. Apay nga kat di kabsat mo, agsusukat tinobyo na. Isaw na ngamhaan kanyak. Mabutang nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti Kabsat ko, Baldo. Kan ka na yung dangal lukulukuan. Kaslatad ta, nagsinadamanan ni Jay na udi nga boyfriend na. Nagsinada na ya? Katnuan! Ngam, apa nga di makal nga dagita matam. Ha? Ay, awan Diana. Ay, nukasta, single manan ni ading mo nga Amy. Kaduan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagus. Anya? Aywan, madamag ko man lahat. Manot tawan ni tatang yawn. Nasuro ka na nga 16 Ni, sana madlawan niya. Kasala 50 lat taon na. Nataer ngamin. Ay, talaga nga nataar ni tatang mi. Iso te karopa mi. Wan nga raw. Napigsa ti dara ni tatang yaw. Nagpipintas kayong anak na. Naimbag man ta sana mga sawa. Haan siguron. Tahan mat nga ag-araram. Iso na ati ar-araman da. Ay, sana maliklikan. Ta nataer ngamin ni tatang yaw. Talaga nga ado ti agkurso na dakin kwa na. Uwan nga rod pati ba bakat agpapapansin da kanya na. Ha? Ngam, apay nga napan ka ni tatang ko ti saritaan ta. Ano di ako namtadtay? Agpasyar ka ije balay me. Makitan to, Diana. Inton at dawayak.
Naimbang nga oras nyo, Tata Dulpo. Mabaling tagpasyar? Nay, sigamat gayam baldaw. Sumra ka. Agyaman tata. Talaga nagtaer kayo ah. Uray nakapambalay kailangan kat rumarlat at ikinataer yaw. Awanan, nagkupasan ti kinataer ko baraw. Talo makayak matain. Ayun, nataer kay tata. Okay, agyaman ak ano kasta baraw. Asino ti pasyaram ni kadi Amy wano ni Diana. Ni Amy kuma, tata. Sige, mabidlang ta ayabak iti silid na baraw. Aga sa matdata? Kasi sinadala ang iti boyfriend na nga maagpaarmanan nga dagos. Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan iti nobyo na sa pinasyar na di kamsat mau. Awan sir, beti pa nagpapentas ko. Hanmat ga masyak ti araman ni Baldo. Ha? Apay kursunadam ayan ni Baldaw. Iso na, tag-kurso na da kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyar ito balay. Kamsa balam at ti pasyaran na. Makapasuron nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kamsat mo, Diana. Saan na ba nabasol no arman ni Baldaw? Pinakitaan na siguro iti motibo ay iso nga pinasyardan. Diana, Siyak ti loklokoan ni Baldo Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngamtad ta sa balit araman na. anyat ko na nakin kaaya. Kuna na nga rod nga pasyaran na kide. Nga mabain ka no lang. Tadtanim at gayam ti araman na. Ay, kit, bay-bay amon Bareng kayatan ni Amy ni Baldaw ta nasingpet da niya abaraw. Naggaget pa'y. Saan ba't siguro ngagsangit ni Amy no ni Baldaw ti pakiinayatan na? Awan inururay ko tiyo umay ni Baldo. Apay nga kasjay. Katanyat mabalin mo nga'y no ni Amy ti kayat na nga armay. Siyak nga rod, baga na ibing nga pasyaran na. Ay, diyak kaya ti malaslas tugan. Nagaram ka din ni Baldo ken ka, Amy. Uwan tatang. Kat, aklonam ka day. Diyak amutang. Kasla awan mo't panagayat ko ken kuana. Diyak ngamin kayat timikinayat iti kaluganan tayo. Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ken ka. Nasingpit na baro day jay. Nagagat pa'y. Di nakalakit dilukwan day jay. Aklonam kit din. Panunutok pa'y mo't ana imbagaan, tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di ka agpampanunot. Aklonam idaadagos nga oray di mo matunay am-am mo ida. Gamje kalugaran tayo. Karupa tayo pa'y. Panunutom pa'y laang. May mayat ni Baldo ta am-am mo munday jay. Anyo nga pilitan no hana nga kaya tatang. Ha? Basta dumkit din ni Baldo hang kayong agbagay. Ha? Kan salawahan ka di dayjay aglas-lastog. Pag kunaam ngay manang, Wanata kuna na nga siyak ti pasyaran na idi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak ti araman na ngam si kamat gayam. Bulbulas tugi nga lalaki nga. ha? Itid mo ni Baldo kanyak ta nabayagan nga siyak ti bagbagan na nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga roday ta. Iso nga baybay amo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy na ti imbaga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din. Tapno mapadas ko matante madan iti boyfriend. Awan ka di pa ni Baldo, tatang. Ha? Umay ka di dito balay? Iso mati ko na tatang. Pasyaran na ka no. Kahit ano ti planaw? Aklonam ka na wano bastedem ni Baldaw. Ay, kasla makaritak mo't itimbaga ni Manang Diana. Makarit nga. Di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla Jack Matin kaya tapaluspusan. Anya? Kahit
Aklunam nga raw. Unsa, tatang? Padasam nga aklonan ta, aglaban ta, eme. Ah, Ha? Payalapdan nak manang. Kadno ngay adamot panagayat ko ken kuana. Kunam to pa kan ni tatang idingahan mo nga kayat ti makiinayat iti kalugaran tayo. Kadno ngay nagbaliw ti panggedeng ko manang. Wana nga maamumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko ma. Ngamjak man amo. Tasi kamutan ti paspasyaran na. ala, saan kayon nga grikyar? Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Balto ti lalaki? Wen nga ruda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek. Ison ati pagpaarama manang. Ay, saan na numartag tumot lang? Uray agbaak kandayana. Nuartag tumot lang ti pakyasawaam. Pagan ano kumamat nga minday jangay. Pipya ni Baldo ata nasingpat. Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo manang. Saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tatadul po. Na kayo matgayam. Sumra kayo Agyaman na, Baldo. Ala, agtugaw kayo tata. Itaman pa yan, nakaumay kayo diti balay. Napatigsakit diti gagarayo Wait, tanay. At Monday, mapaspasama kay di balay. Anya? Apa tata? Pangasim baraw. Di ka pala mapanin di balay, tanay. Agap apamutun nagtagkabsat gapukin ka. Anya? Ni apa nga tata? Ay, jak amo ka nagijay. Kasla na laubing. Basta sika ti pagapapaan da. Isa sardengam pala ti umay iji balay. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga agapan na kitagkabsat nga pulang ti lalaki. Anyan? No kasta agayat da adwa kanyak tata. Wan siguro pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makaiisumakmot ka na gadwa. Ay bon, sino tinang pukis ka na kayo tata? Magbagay yung matapukis yaw. Anda ti maer kayaw. Ay na, tayo ka anakakman ni Dya ilay. Dahil Dya iti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat ti kastoy apukis baraw. Ibagap mo kayat mo ta kuyugan ka. Ha? Ay, saan tata? Saan akong nagpukis? Kayat kong ti agpalong hair. Anya? Huwag tata. Agpalong hairak. Sakto ipakulot ti mordong na. Anya? Anyat itsuraamon nga no kasta ti buok mo baldaw. Ay mayat tata. Sakon to pakuluran ti mordong na ti blonde. Mayat napintas. Sige nga ron. Mapanakon baraw. Nagilaang tigagarak. Mabit lang tata. Nagluto ak itay iti puto. Ramanan niyo. Itimplahan kayo iti kapiyaw. Ay saan nakababain. Bastag kapi kayo tata. Gumura ak no paayan dak. Ramanan niyo tilinutaw. Alang arod makamuka baraw. Ni, apay nga adda ka, Baldo? Umay mo manan araman ni Eme? Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga siyak ti pasyaram. Ngamjay mat gayam kabsat ko. Nang namnamak pay mat nga rod. Pastrikam ni Baldo manang. Tada importante nga ibaga na kanya. Kanuri siya. Ada na patag nga ibagakyan ko na. Sana da kayo tigagarak, Emi, Diana. Ha? At dala ko maibaga ka ni tatang nyo. Importante abanag. Adda ka din ni tatang nyo. Like, papaingay kanak iti baldaw. Ginatang mo ka din na ito, oy. Uwan tata. Brand new na ita. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot. San mo bagay tag bato iti kasya tata, nataer ka. Kasta ti maibagay kin ka. Adda nga umubing ken tumaer ka no day tati isuot mo.
Anya, ay sus, yamanak nga rod Ang di mo't kunak, adi ka pala umay dito balay. Di kayo madanagan tata, awan armag ka na kiti anak yaw. Ha? Si kamot ti gagarak, saan mo't ngay suda? Ayaw tata, mabaling tagpakuyo kada kayo intong bigat no awan aramidin yaw. Sa dinaw, baraw. Ijay barbershop ti kaanakan yaw. Ada ngamin tayo kaanakak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop jay kaanakan nyo ijay ilay. Ay, katuwa na. Ala, kuyugan kay tao. Sarabalay ta awan pa'y araminak no bigat. Baldo, pudno aya nga ararmem kano dagiti agkabsat nga eme ken Diana. Paggidgid da nemut kano ida nga armen anak ka. Anyamot day ta adamagan na nang. Nakadamdamagan nyo mo't dita. Like amom laptan lima payag nga rod ti daga. Nadamag ka kadagiti istambay gestor. Palso day ta adamag na nang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno. Iso adi kay mamati adagos. Iso nga rod nga ikon-confirm ka nagpaysuwan no saan. Awan kinapudno ray ta. Subsobrahan damot ti istorya. Inaram ko lang na minsan ni Emmy. Sinarde nga ko. Kan jak inaram ni Diana. Day mga agpayso ti dila dagiti maritesen aya. Day nayunan dati istorya. No sana manayunan, makisayan. Huwag nga rod Iso dahi ta ti pag-aapaan ti tattao. Tama na inayunan ti istorya. Kat, apay ngay asinardengam nga inaram ni Eme. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Naumamangam ni Eme. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko kani Amy idi. Anya? Ayaw na nang. Gumatangak itinuang. Anya? Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pwesto mi jay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't manan datatang kan Baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti pa nagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kanu ni Baldo kan ni tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Njak amo amanang, kastamot tinangag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni tatang no sumangpet. Han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, Eme. Saan mo tun manang? Si Kangay, Karo ang ahaan. basta awak nga rod. Apay nga taasim mardeng nga agarom kanyak. Sapay planok nga aklunan. Taamok adinak to pagladingitin dayjay. Bye-bye amon. Gusto matkit din awan ta man na kanyatan. Tapnohaan ta nga ag-apa. Ay, sa bagay mo't kit di manang. Dahil ti anwang kat regalo ken ka Tata Dulpo. Ngam di mo ibagbagang ented ko No dagdamag, ibagam nga impatarakan ko lang ken ka. Apay ngay, regalwan nak iti kasta. Sapay nagngina ti pananggatang mobile daw. Awan problema iti day tata. Basta parakin ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan, basta naasidag tirik nakin ka tata. Maayayo ak tunggal makitkitak ti nagtaer arupam. Ala, yawid tam to inwang mo. Tata Dulpo. Nay, apay kay may ka dito pagpaspasturak bal daw. Una ta may kabalunan, nagluto akiti pansit, kan nagtimpla akiti juice. Ay na, nagtaktak ka pa'y laeng. Umay kan, mapanta pa'y agmerienda di sirok ti mangga, Dulpo. Nay, apay berbir nga sanak ngay baraw. Basta umay kan, yag mo ti imam, ta kibinan ka, Dulpo. Awan pa ni tatang Eme. Awan pa'y mat manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor. Wano adamanan inaramid na ijetalon. May, Diana, ayun yung anak ko. Tulungan ka. Ni tatang Deja.
Anyat mapaspasama ka ni tatang. Di yulok-lukat ang tirinaw Bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasama kada kayo. Na, kasla da itartarayan niyo, tatang. Awanan bayin na jabal daw. Na, dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga? Laimbag asa nakatarayak. Ay, jak maklon tinaramid na. Jak laim pagaraw. Bading matgayam na dya alalakay. Anya? Idarum kula kuman kahit ang mabainak. Isa baybayan yaon. Ala, anyat tinaramid na kada kayo, tatang. Ay, saan na masapul nga ibagak. Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysaya at kanyak. Kansang kaibagana ang natairak. Bading matgayam ti lukaw. Pudno aya ti damag baldaw. Ginundawayam kanu ni Dulpaw. Ije kataltalunan. Ha? Pudno aya abading ka anak. Ket kayat mo kanu nga asawaan ni Dulpaw. Grabe mo na ito adamag. Song batam tinamdamagag. Pudno aya abading ka. Ay, basol ko nga ron ayan o kasto iti kinatao. Ah. Nukasta. Wala nang badingak. Basol ko nga ron. Tsak nagayatan ti kasto yung kinatao. Ay, anak ko, aya. Malaalala. Ay, di ka nga rin nagsangitan. Di ka madadagan. Awan, tagbaliw kanyak. Pat-pat-gun kalata nga anak ko, Baldo. Tatadul po. Mabalin ti umay. Ha? Pangasim baldaw. Di nakpadpadasan ta mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbutang kanyak tata. Iso ngay mayak. Ta umayak agkin daw iti dispensakin ka. Gapo iti naramid ko ken kay ti kalabas. Ha? Pakawanan na kumano na aramid ko ti kasjay. Ikarik. Saan na maulit na jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Agam pasensya kan. Tanay, dumistansya akin kan. Kan alamon, Jane, luwang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay, saan? Isublikan ka, tapno awan to ti isid. Sidir mau. Kat pangaasim. Di kan umay, dito'y balay. Idida mo, talaga nga madayo tiriknak ni Baldo akalugaran mi. Nga mi dagbaybayag mayat manen tilinangan mi. Ngam kit di, amunan dagiti limitasyon na, kat amo na matan ti agbain. Nagipatakdar pa yan iti parlor na iti sango ti balayda. Alakastan, tuy gayam mo, Dolpo. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para ti script kaniti drama to'y gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless, kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello, kada kayo amin, nang rona kadagiti mang tartarabay, kadagiti amin nga uploads ti gayamyo ama ng biyanang, ken biag ti tao at drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ambo, san naapod no nagan, tintay drama ita. Ngem, hello mampay ka ni Mila Luga dita Singapore, Westros Ramos, Nicole Cabulos, kinibiyaherang Klesam dita Saudi Arabia. Kastimanti ko na ni Kabsat Ambo, dir manang biyanang, at dalakyan wano tumboy akatrabahwak, nga isuti kanayo nakadwak tunggal mabarte ka. Agpada kami ngamin nga arak lover ako nada. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Ambaw, anak. Ay, bumangon kan.
Maladaw ka di ti trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit yung ulo ka. Kasanaw ka na barbartag kamutan nga may nasimbang put idirabe. Jakpay kita mo no kasano nakaawid ak nanang. Numaminsan nga may nanako. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah. Permiti sakit yung ulok pare Gardo. Nasobraan iti inom iti rabi. Ay sus. Di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo ko ma. No rabi iya pare. Mapantaman ang nagsyat. Kunak man no nasakit ti ulom. Ada pelahang over mo. Ita inom man ang tibagbagam. Gagangay na ah. Isungarod tinakairwaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mo't kit di ha, pare. Hala nga rod. Mapanta, inton rabi eh. Napartikan pare. Agawid tansan. Madamdama pa'y pare. Sayang man iti arak no salta ngay busen. Sa pa'y nangina. Ha? Oo. Pare yan po. Kita ang tiada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da kada ta. Ha? Sino? Ito dom, aperkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito'y ka lang nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare mo! Dandanugan da kan! Ay, natumban! Ay, aray, tigayam ko! Tambaw, anak! Apay! Anya tinapasamakin ka! Ay, sus! Nablakayan kamutan! Ay, garda, apay! Anyat napasamak dito'y gayam mo! Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kayat. Kat di pinanawa kiti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binugbog damutan. Kinurso na daan, dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pag-iinuman. Ay, nauna yun, dahil nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awanan yaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Anang, apa dati matak. Nasakit kanyak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang danugkan ka, iti nagiinuman yaw. Diyak malakip no niya tinapasama kay Rabi. Ang kasano nakaawid ak ngayon nanang. Apay, di mo malagay tinapasamak iti Rabi ay anak kaw. Pati panagawid mo, di mo malagay. Sana talaga tatang. Intulod na ka ni Garda iti Rabi ay. Nembaga, tasan unay anabartak di gayim mo. Sika, tinakaro ti bartik na. Kastaya tatang. Ay na, naut-ut-unay ti matak. Ay, yan gayon day taalang nga manakaw. Bangking tamatamaw. Day ta ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau. Sikamot lang, ti agbalin na kaasi, iti kasta nga araramida manakaw. Pagnakim ka nga minay, agbalbaliw kan. Idyamaw ti aginom iti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, Auntie Madam? Naut-ut na ro pare. Sana pa yung makastrak iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga rod. Pagimbagam pa'y tama-tama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasano daytan ngay? Nung ay, pa-check up ka langan, pare. Saron pare,
Agimbag mo't la siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa yan mo pa nagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo'y tamatam. Kapilitan na lang. Tadyak may turan ti sakit na. Naut-ut at talaga. Ay na, naku ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita am ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anya ngay nga ron ko ti sumat kayan ti ragsak ko. Naragsakak no makainumak iti arak nanang. Anya? Oh, may imbaga na nang italimtag ang mata manakaw. Uwan tatang, pipiamot tayo. Medyo impulsan. Sa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalay da. Anyat ko ang medya igay. Inakman, inuman iti arak, barang may imbaganan iti husto tata. Anya, ay syaws. Intun kwan mapasarunwan manan ti pan nakadanog mau anakaw. Saan tatang? Diya kung itulok ang maulit dahi dya yan napasamak. Ni, adda ka mat manong ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga arak ka nakasapsapa. Uy, ading Anji. Arak is life lata ah. Adda ni Manong Mau. Manong? Manong wano manang? Ni kadi manang garda? Si Kamit. Gardo ko naman ah. Ay na, manang latang amin ti awag ko kan kwa nga uray lakyan. Ala, sumrakan manong ambo. Adda di taon nagtikabsat ko. Agyaman na ka ding. Ay, ket, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na ading Anji. Ta iso tiragsak mi. Kan apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong ambo. Umay kayo kit di man. Agkukuyog tayo amapan nagdayaw ko niya Apo Diyos. No maminsan ton ading kaw. Tagsyat kami pa ni Manong mo agar daw. Oh, anya nga pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayat mo ten pare. Ta impulsan. Ay, kumayat nga ro no kasta pare. Katamon pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Intun bigat ka no. Kastaya pare. Sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no bits pare. Makaumay ka. Ay, kat mo na pare. Nagita ti pag-aayat ko papanan. Alakit mapanta nga rod. Masapatahin ton bigat pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaruman ngagpakada ka anak ka. Kasi mo jadi kag pagpakada no dahi tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa basta rumwar latan dito balaya di agpakada. Agpakpakada ak nga ruda, nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Wala, kastaya. Eh, gananad ka nga raw di ti papanamuan. Wen, nanang. Da kayo mo't. Saan akong nga ubing abasit a pangibagaan nyo iti kasta? O sige, mapanakaon. Apo! Naganas ti puloy ti angin pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku namon, pare. Rugyan tayo nati aglembas iti arak, pare Gardo. Wala pare. Ay, damagik man pare ambo. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat, pare. Sakit la ti ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam ti kasta pare. Kitam, no makiasawa ka, pare. No agawid ka anak kainom. Sigurado, ngalawang-ngawan na ka ti asawa. Ken no naggapu ka mo di ti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso, ti papanan ti sweldom. Uwanan niya pare. Ada punto miti da ita pare. Wan pare, isa may mayat latan ti arak nga asawaen. Ta ulawon na kalaeng. Awan pa'y may jay anak mau bakay.
Saan nga tamanay nga agawid? Ay na, agubor time day dyan na pananda a beach lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea, anya pa'y ngay. Basta nagkuyog da, iti day dyan agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayat mati pa nagkuy-kuy yung nagayadwan niya. Kunampay, tadaarak agapuna. Nagpadaan da mga min nga ur-ur. Mababayan mo na dyan nga er-er. Di na pala aron agasawa. Anya? Tila sa umbula-ala lakayan. Kasano ko mga gasawa da, kay tumboy mo, dyan ba siya? Ay na, uray tumbaw. Babae lat na jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Tila bagbagam ba? Intong pimod na sige. Awan mo dakas na no bilang lang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Amom lang ay. Amom parigat daw. Anak may bagak. Nabay na kumait. Anya ka di dayta nga pare? Alam amin kursunada ka babae pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na kumata pare. Jay kabsat mo ti kursunada pare. Anya? Ni Angie? Awan pare. No, kaya't na ka. Nagbalin na bayaw mo, pari ka daw. Ha? Saan nasyak ti damagam pare? Tano siyak? Awan problema. Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Ha? Ay, tulungan naktuman nga rin niya. Ta ar magtuman di kapsat mo, pare. Ha? Ay katuna. Tay talagayam pare. Ang kunakman no di mo kaya ti mga asawa. Siyak ba naman pare? Talo kasto ya makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga sawa. Anya? Arembo, malagip mo ka diti, bagbagam kanyak, idi nagauting tayo. Ha? May papalitan niya pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartek mo day jay. Tingay may papaniti kapsat ko. Kuna makursunadam. Ha? Kursunadam nga arman. Awan na dyan pare. Lipate mo na dyan. Mapantan ni balay pare. Taing ka arman yan ji. Ita ti panagaram mo. Ta saan ka na bartek panay. Mabayinak pare. Ang mga no mabastidak. Kan sa anak ang maikari ka ni Angie na nasingpet abalasang. Man nakimisa. Idinto ta sakit mamartekak. Di nakmutla kayat da dyan Ay kat ipalapal mulat ta ni ayat Bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak pare. Ala, intakit di gumatang itarak ta, dumagasta iji balayo. Ija ti pagsyatan ta. Di ta makasyat iji balay ta, sumanauntuman ni nanang kaun. Ni, adda kayo manan adwa dito'y balay nga gininom. Manong ambo, manang garda. Ay kasta talaga ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadailan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga raramidan nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ading Angie, sana pa nang dadahal kar aramidan mi iti bagimi, no di kat parparagsakan mi lang mat. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo. Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot nyo. Angie, ingka mangkit di iluto da iti pulutan may kanyambo. Ay, jak masangot at dapapanak. Nay, papa namanan. Kat kasangsangpot mo lang. Ay, basta, adala imit ko a tao manang.
Agawin akong larigar daw, tanay. Rabi iyo na yan. Ay, nadawa na, pare, ambo. Awan mo tanti paglugan ang mga gawid. Sana problema na ito, panita. Adamot sakak. Pag na ko na, aging kayo di balay. Ay, saan, pare? Delikado itiruwari di kasting oras. Saan? Kabalak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus! Anya nga natumbakan. Ay, pare, di mo kabalan timag na. Apa ingay? Sanak pa mo na nabartak pa rin. Pare, napartig ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kayat mo. EJ silid ni Anjay, ti pagturugam. Ay, sana. Kababayin. Ang mga natapon na rapist ak. Man siya. Kunam kurso na adam, ti kabsat ko, pare. Uy, mabayin ka. Sana ka may karit kabsat mo. Nasingpot tunay. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman manang garda, manong ambo. Umay kay agar mo sa rin Sana ka mabisin. Sige, tag-shower. Urasyak. Dabsukak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasama kadagiti dua. Madin sa mo tiring da. Kaslaawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kasdi ajarda. Ala, manang garda. Anyat mapaspasamak kan ka. Nasakit ti tiyan mo? Maulawak kan ti. Kan maditi tiyan ko. Dan samot na kan ko na kontray ti tiyan ko. Ala, amangan mo't no adanakan mo anabanglas. Madya talaga tirik na. Maulawak pa yun. Ay, mapantalangan ni di ospital, Manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Apay ama sikug ka. Wun nga rod. Anyamat ang tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka din nobyong, Manang? Nobyong ibagbagang mo tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga ron nga iti ang mata sikug mo? Agawit tan nanji. Basol mo da ito'y amba. Anay ko, hindi ka matagkasta, parigardo. Nagayatan tamot adwa day jay. Saan ka mata pinilit? Kinundawayam ti panakabartik ko iti dayjay agundaway ang bu. Awan ko matipabasulin ta. Ta nagayatan ta adwa ko nakmanun. Takdaran ta ati naramid ta. Panalangan ti sa wandag iti tao. Kasano akon? Di ka matbaybayan, parigardo. Este, garda. Takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mat ang narigat nga ayatan, pare? Este, garda. Oh, ay, aliyangay. Di husto tiimbagakin ka, di ba ka? Na! Nakasla pa karagsa kampay ti panagsikog ni Gardo at umboy. Ano, bayat kit di tapno agpakababain. Kit agasawadan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? No, siya. Awan problema. Saan mo narigat nga ayatan ni Garda? Ay na! Nag-aramid ka, nambaw. Kahit, anyat ko na ni Garda ngay. Kaguranak nga rod nanang. Nagayatan mi mat adwa tinapasamak. Agpada kami nga idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kid Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kat kagura na nga raw ti anak ta. Ay na, di pagdanagak, kamanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but nga anak mo. Bakit? Saan nga agdarom na jay?
Bakbakitanan agdarumpay laang. Kan namot di ambaw ang nagayatan da adwa. Saan namot apinirait? Anya nga raw, ti plano yu ita, garda, balasang kao. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nanto. Apay no, agkasar kayo laang. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo tam. Unmot ngamin garda. Para iti anak ta ti aramidon ta. Kan ikarik nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di kay to baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Oray di ka nagtrabaho. Alan, manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkelan do ti agbalin nga anak yung. Alan, balasang ko. Uwain ko naman. Tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Malugaro da. Winan. Basta ikarim nga balbaliw ka. Nambaw ha. Uy, garda. Promise. Lalaki timpas ngay mo, garda. Ambun nga rod. Tayong ingas mo mit. Nagsaur ka. Ikamot amin ng timmalaan na. Siyak tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akas ta. Ta sakit nga rod ti amana. Uy, naragsak gayam ti adda anak na, garda. Pun nga rod. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyaman na. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidyamon ti arak. Uresi ka. Agyaman akmet. Ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan subyan ti sigud nga aramid ta. Uwin ambo. Kat agyaman na. Tadinak binaybayan. Wana, ta ayatin ka unay. Nga ta. Kunami di. Ni Angie ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay. Ta jakmot lamay kariken ko ana. Isa jak ginantat tinagaram ken ko ana ide. Si Kati pa kaikariyak garda. I love you. Ala, winan. I love you, kunak. I love you too, ambo. Nagbalbaliw kami nga ro iti asawa ket impamay samin ti atensyon mi iti pamilya mi. Nanayunan nga rod anak mi ket nagpakababae metten ti asawa. Alakastan tuy gayem mo ambo. Alagagayam di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos tagngina ititunggal maysa. Manang Biyanan! Kapadasa ni Kabsat Dalia sa napudno nagantin tay patangatang drama itangam sakbay na. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kayan makablaawa man pa ni Wilfredo Dinong di Tahaway, Rizalino Moster, ni Flory Castañeda ken ni Belinda Ramos. Kastiman ti kunani Kabsat Dalia. Dear Manang Biyanang, siyak tay tao ang nagpaidagal itinapalabas. Nuapay akasta ti kunak adda ngamin ex ko idi. Umuna nga ayat ko, ngam nagbawing iti sabali. Jak pulos nalipatan day tanga uray adda nasawak. Nang runa ket mismo pay akasinsin ko tinagtinagan na. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Dalya bakit? Umadanin ti panangipas ngay mo iti maikadwa nga anak ta. Ay, wan nga rod Marigat anak manan nga aga-anak. Nagrigat mat ngamin ti aga-anak. Sika ngamin, putot ka nga putot. Ay na, di ka kadyag reklamon bakit? Ta nagayatan ta adwa day ta. Ken mayat ket ti ta adda kadwa ti inauna nga anak ta.
Uwan na angam talo lang titawan na. Naadingan nga dagusan. Husto lang, tatalo atawan abaet ti tawon ti anak, bakit? Adan to pa'y may sa atawan kat mayadlat ta. Kan may sa, kanayunan ngamin ti magna-magna, nang runa itagsapa, tapno ma-exercise ka, kat nalakakan to ama ka anak. Masadutak nga rod. Nagdagsan titiyan ko. Siya ka man mati makargaan iti ubing titiyan na no hang ka nga mabanog. Sapay naluk magsamanan datoy si Kuko. Nagdagsan nga perme. Ala bakit talaga kasta? Naimbag tula no makaanak kan, tauray syakton ti mangubba ka na yun iti anak ta. Huston ti duwa nga anak ta aroy. Hantan nga na yunan. Ay kat, dependin to. Bakit? Basta huston. Si katag si Kugno kayat mo. Mabit lang talya. Ada tao di store. Ada gumatang. Si kamot gayam na tayo ipagteri. Kaano ka simang pag? Idi kalman, bayaw Roy. Narabyan kami asim mangpet. Aya. Naimbag man ta nakabakasyon kagayam. Ay na, pimanaw kami ni di pag-abangan mi di syudad. Tarimaanan da nga min, di nagabangan mi. Kani, awan mo nalaka masapulan na pagabangan. Iswa nagawid kami lang na Ay kawa na. Sapay nagnina ti abang ijay. Awin nga rod. Natumpungan mi lang day nga apartment. Ta nalaka ti abang ijay. Ang i-renovate damot kanu nga min. Katuwa na. Nilakay mo nga. Inkuyog mo ang nagawid. Uwan bayaw. Nagikatan iti trabaho na. Takanayon mo't amadilik ti sweldo na. Iso nga, naglako-lako kami latan iti kumpurme dito yung lugar tayo. Una. Adumutan ti populasyon dito yung lugar tayo. Iso mayat ag business dito yun. Asino nga tere? Kat ni Terry di kasinsin mo. Ay, jay mang aagaw nga kasinsin ko. At day ta kamanin. Napalabasan day ta. Lagi pong pailaang. Itanam mo ka din kan lipat yan nyaman na saan nyo ang nagkinaawatan nga kasinsin. Ang ko nga malipatan day jay. Mang aagaw day jay nga kasinsin. Traitor. Gusto ko nakmat. At dan bukod yung pamilya kan Terry. Isa lipatan mo tinapalabas. Kumusta, insandalya? Katkastoy mayat lata. Si kaapay nga nag-awit kayo. Nagnaid kami dito yung lugar tayo, insan. Ane, masigog kamot gaya minsan. Katwa na. Oh, naimbag man. Siyakat awan pa'y anak mi kun ni Saturnino. Ni, apay ngay. Ay, jak man na mo. Awan mo, mabukol mi. Ay, karma siguro day ta kanya mo na tere. Ha? Siyakat may kaduwa dato nga anak menton. Talagang agpaypay so jay bagbagada nga karma niya. Insan? Gunggunam tamang agaw ka nga min iti boyfriend. Ay, ala, saan mo ta, insan? Anya nga haan. Aglibak ka pa lang ngamin. Makarkarma ka lang arudan. Nga maglibak ka pa lang. Agbabawi kakit di iti nagbasulam kanyak. Barang may kadata nga karma kanyam. Dusam datan, tere. Apay matakas dyan ni insan dalya, uncle, auntie. Nagsakiti pa nagsasauna kanyak. Apay, anya man ang timbag-baganakan kaaya kaanakan. Inagaw ko kano nilakay ko kankwana, Inbagbagana, traidorak. Isu kano nga awan anak mi kanilakay ko. Tanakarmaak kano. Ay, anyan na dyan nga anak may. Mala, pagpasinsyam latan kaanakan. Amom ikas dyan nga ugalinan. Wan, tere. Di mulatan ikan kanaw ti anyaman nga ibagbaganakan ka. Bayap tabagbagaan mintaw kanakan. Pasensya kayon, auntie, uncle. Nakayumot lang amin ti amo kapag patulungan. Malaksid kinila kay ko. Tada kayo ti adakarbangan na amang bagbagakan ko na. Taanak yukat karod. Awan mo't ngamin ti kinapudno ti bagbagana. Nga inagaw ko nilakay ko kan ko na. Tana
nag-breakdown. Idi inaramnak nila kay ko. Bala, bayam ta bagbagaan mintaw ni Dalia. Dalia, tinapalabas ket napalabasin. Saanin ang masapol nga ingka ung-ungkatan nga isidir-sidir. Wan mat nga men Dalia. Makapasakit na iti ibagbagam iti kasinsilmaw. Ibagbagam nga aga-agaw iti nubiyaw. Katagpay sumat ngamin nga ag-aagaw. Perslab ko pa'y matngaro di inagaw na. Kula naman asana po nureta. Inarem ka na o nilakay na idey. Ay na! Amo na nga da kami ide kinilakay na. Inaklon na pa'y laang. Iso nga mang aagaw lata at awag idta. Ay, basta sarde nga maun asidir-sidirain. Kaya't mau nga idarum na ka. Ha? Huwain, Dalia. Mabalin na ka nga idaraw mitikas na nga aramidam. Isungagtanang ka, anak ko. Liklikam, tagsao iti saan anasaya at no di mo kayat ti maidaraw. Mamulta ka no kaskasanaw. Nangag mo amin ngayon bagbaga natatang ka nanang, bakit? Una, apay tulong nga kaya tapnohan ko nga mangag. Di mo sidsidiran di insan mo Narigat ki mamulta, sayang ti kwarta. Uwan, ay na, saan ka ulit nga ibagbagamat dayta? Anay ko, agsikal matintitihan ko, Roy. Ha? Ay kat, aganak ka siguro na. Ala, mapantan iti ospital bakit? Darasam nga ruda, mangayap ka niti pagluganan ta nga mapan iti ospital. Lalaki ti impas ngayon mo bakit? Nagwapo nga ubing. Babae kan lalaki dagiti anak tan, Roy. Adaman ano mapal ano kaskas ano. Ha? O sino? Kat asino pa ako ma. Di mang aagaw ang kasinsin ko. Dalia, kaan anak mo. Di mo stressan ti bagim amang laglagip iti napalabas. Kat mga agaw mat nga talaga dayjay. Ay, kastamat nga talaga ti maibagay nga nagan na mang aagaw. Agpapigsa ka kit tapno makarwar kayo ni ti anak ta dito ospital bakit? Auntie, iso daytan tay anak ni Insan Dalia? Wan, teray. Ay, painit ko man tana sa papay. Ay, na, kitag man, auntie? Uy, no, nag-cute mo tin nga ubing. Babae ka di, wano lalaki, auntie? Lalaki, kanakan. Uy, no. Makapaapal mo day dyan kasinsin ko, auntie. Duwan ti anak da, idinto ta siya. Awan pa'y laang. Ay, Kurt, hagawan yung amin kaanakan. Adyat kukwain yung ay. Mapanon titawain. Ay, awam mo nga rud, ante. Ay, di kam samo madaanan ni ti anak. Ay, di kay mapukawan ni tinamnama kaanakan. Dumteng tulat ta dayta. Saan nga agpapada, ti maadaan iti anak. Da masapa, da maladaw. Sapay ko mga rud, tanaladaw laeng, auntie. Maparaburan kamin tumot laeng kuma iti anak, kakas ka ni Insan Dalia. Di na kan sidsidiran ni insan mga Dalia bakit? San mo dun sa tornilo lakay? Ang adalate agpasagid no kwa. Ang baybay akon. Oo na, di mo nikaskasaw. Basta pakitamlat tayo ti nasayat. Win tano dibdib ti ibagbaga na ay syakmut lang ti marigatan lakay. Ay, kanon tumot nga ta maadaan tayo ti anak. Duwan ti anak dangam data, awang pa'y uray may sa. Ala, saan ta mapukawan ni tinamnama bakit? Patyek, ngagsikog kan tumot laeng. Ay, sapay la kumalakay. Roy, lakay, nakatanggad akon. Kan manumatan tibulan ni baby. Mabalin manan. Ha? Mabalin man ti? Mabalin manan ang adingan. Anya? Ni, kunak man no kunam ahuston ti duwa nga anak ta.
Gayaman, I change my mind, Roy. Anya? Hanga bali, takasla hanak matunayan nga marigatan nga ag-anak. Hanak unay narigatan ije may kadwang anak ta. Baka nalaklakan tumanan no may katlo. Sigurado ka? Uwan nga rod. Di oray kasla agdan ti anak ta kat ayos lang. Mayat kay di atap no karong aw mapalda. Sino? Kat asino pa ako ma? Dadya nga tere isudang ag-asawa. Matay da iti apal ano kasalaw. Anya? Ay, adamot gayam sa bali a pinsar mo, bakit? Madi ati kasta. Aganak ka iti ado, tadala kayat mo paapalan. Ay, madi bakit? Ay, anya kayo matan? Amin madlakit din nga aramidak. Wrong! Mistake! Awan pa'y korek! Anya matanan? No kasta, masikog ka manan insan? Uwan Ay, kastoy nga mino nasaya ati pa nagpusposo. Maparaburan iti ado nga anak. Ngam no jeda dumay ta nga nalas ti aramid na. Dagitay traidor nga tataw. Awan marigatan da nga maparaburan iti bindisyon. Aha? Ene, awan imbagbagak nga naganti tawa. Hanak manan nga ipulong kada nanang kantatangko. Ibaga manan nga sidsidiran ka. Ay, awan imbagbagak nga naganti re. Ako insan. Sa nga pulo ti plano mi nga agbalin nga anak nila kay ko. Iso nga may katlon dati si Kuko. No maipas nga ako daytoy, ada pa iti sibin nga isikog ko. Ala, nalaka ka makarkargaan anya insan. Katwa na! One click ati pa nagsiksikog ko. Ay na, imbag man. Makapaapal ka talaga. Sana all, insan. Nagmayat nga kitkitaan jero pa na nga umapapalakay. Kasla nga kakaasi nga pirme. Apay aya, apagaayat mo apapaapalan di kasinsin mo, Dalya. Wen taure kastala ang tiwagas po nga mang balas kanya na. Grabe mat nga mente ang kastada kanyak edi. Siguro iti istorya. Nagsina kayo kanu idin kani sa turnino, sakbay nga inaram na ni Terry. Kung nadala ang mata, depensa da mata, ngamhang ka di. Ala, di mo lagi pan tinapalabas. Tano kasta akanayon, kasla nilatan sa turnino ti ayatam, no sana mapukaw ti sakit tinakam mo kanakwada. Anya mat data nga ibagbaga mat, Roy. Katagpay sumat, at dakla nga rudan nga asawam, ngam di mo pala malipatan tinapalabas. Isa baybay amidan. Tikat di pamilyam ti pangibukbuk kami ti atensyon mo, saan na tinapalabas mo. Roy, lakay. Duwan ti tawon dya inaudi nga anak ta. Adi nga tamanan. Anya? Huston sam ti upat nga anak ta, bakit? Amang numarigatan ta amang paadal kadakwada amin no aduda. Ay, basta na yun nanta. Di uray sa nga pulo ti anak ta kat ayos lang. Tingarod agbali na masakbayan dati pampanunutak, bakit? Naimbag no may payan ta ida amin itinapintas ang masakbayan. Basta agtrabaho ka nga kanayon. Ag-overtime ka no kailangan. Dalya, Basta kayat ko pati agsikog. Ado nga anak ti kayat ko. kaya't munsamot la apa-apalan di kasinsin mo. Iso akasta ti ibagbagam. Haan mata. Basta kayat ko nga rod ti ado nga anak. Ag-anak tay ti ado. No kasta, mangampon kayaw niti ibilang yung nga anak yaw kaanakan. Unang kan, tani, mapanang titawan, ang gumawa mo la anak min kan ni Dakay. Ay katuan da kayaw ti makaamaw ti ray. Mayat matkit day, tapno adamaten agbalen nga anak yaw. Uwan nga rod, uncle. Kailiw kung ti maadaan iti anak. Naimbag ni Insan Dalia, tagsasaron noon, tag iti anak na. Madanaganak nga raw. Di mo agsardingan nga aganak di kasinsin maw.
pagsasarunuan damot dagiti anak da. Makapaapal nga rod, Uncle. Una, saan damot tabak nang naimbag no mapag-aadal dan to amin dagijay. Nagagatmat ni Bayaw Roy. Malaksid istambay kun sa dot tayo sa Uncle. Wan mo't kadi Day tama iti pagyamyamanak ta nakatumpong ni insan mo iti nagagat nga asawa. Ne, agitulod ka manen, iti estudyante, insan Dalia. Wan man insan, nag-aduda nga itulod ko niya. Wen nga rod. Pito amin nga anak yo. Dinto tada kami, may sala ti anak mi. Diya ampun me ko na ma. Anak yu ayamat da diya katampun yu lang mat. Kwa. Agraraman kamot nga anak mat. Pito dagiti anak men, anda pa'y talo nga isikog konto. Ay, no kasta, talaga asa nga pulaw, ti kayat yung anak, insan. Wana, adan to ti engineer, doktor, nurse, maestro kan maestra, adan to attorney, kan pulis, kan adan to siguro negosyante. Ay, mayat to ti biyag mi nga ag-asawa ta, ado ti anak mi nga mangtulong kanya me. Ay, mayat insan. Talaga mayat ado nga rod ti umapapal kanyak, ta ado kano ti anak ko. Nasayata da Kandalia. Ay na, jay asawam. Na disgrasya tilugan. Ngayon maneho na. Anya, Ay, apaw. ayan ni Roy ngay. Ay. Kumusta iso na? Intaray da ka daw ni ja ospital. Isu kanula ang tinadisgrasya. Tawang karga tilugan. Ngayon maneho na. Ay di na disgrasya. Anya! Apay nga kastamatan tinagtungtong pala Roy. Baldado ka matan. Wan nga ron. Awanan. Diya akong makatrabaho, bakit? Kasano kami ngayon kadagiti anak ta? Sapay pito da. Pasensyakan. Diyak ninamnaman na ito ang mapasamak. Kan diyak nagayatan. Isa pasensyakan, bakit? Ayan na kita anak ta, bakit? Ay, adadaman na niya kasaran ha? Mawag nga ro diya kumarek. Aglalaban da kano manan ejay. Nabarbatak da kano ngamin. Anya, ayun na yan na kita anak ta. Ay, problema matagi diya nga anak ta. Agkakabsat da nga maglalaban da basta mabartak da. Bakit? At jay matburidak nga anak ta, masikugan. Anya, 16 latitawan na masikugad. Wan nga rod Tinulad na, nagijay babae nga kakabsat na nga nagsasapangan nagsikog. Sakit ti ulo mat dagita nga anak ta. Pasensyakan, bakit? No, sa anak ko nagbalinabalda daw. Nalabit. Naipaayakin na itinapintas sa masakbayan. Ay, anya nga rod ngay, talaga nga kasta. Nag-adu damat ngamin. No amok ko mga kasto ti pagbanagam. Uray may sawan no duwa ko malaang ti anak ta. Iso nga adamat basol ko lakay. Insan Dalia, umay kayong tunumalum tag-blow out dyan anak mi. Ne, apay nga ag-blow out, insan. Nakagraduar nga minon iti kuleyo, kas inhinyero, insan. Aya, ay, imbag kayo pay. Nakapaadal kayo iti anak yo. Uray may sadya ampun yo, ngam nakalpas iti panagadal na. Ngam da kami. Nananay, apay nga ngagsangit ka, insan. Kasano, pasigmat nga walwal dagi siya anak me. Nasursuro dati nagbisyo. Kat nangiti mat babay nga anak me, nasa padangan na kaya sa asawa. Ay, kas mat nga men tinagbanagan siya asawa. Iso nga nabaybayan mi dagiti anak me.
Malaala, sana bali insan. Taaduda nga anak yun. Da kami ngay, may sala nga ruden, ampun pay. Ngawan ang pasigmat nga sakit ti ulo ti itada. May stress sa kanya da insan. Aywan, sorry kasensin. Ha? Apay insan, anyat ikit-kit daw mi ti sorry. Sorry, tapi nagsasawang kay kakasakit idi. Kunak nga si kati paapalak idi. Ngams, syakmat ngayam ti umapapal kanyam itatan. Sorry nga talaga, Ensan. Ala, bye-bye amon dayjay kasinsin. Awan kanyak dayjayon. Awan uray may isa kadagiti anak ko tinakalpas iti panagadalda tanasapada na ibarkada. Banag apakay si stress ak ita tasakit ti ulo ti papaida. Ngam ikarkararag ko lat na asapay lakuma tama kamiris tan tumetlaeng katagbalbaliwdan. Kat timet kasinsin ko mayatan ti biyagda iti asawa na. Napintas kandakkelan ti balayda. Tadjay ampunda nga inhenyero tinangaramin. Alakastan, tigayam mo, Dalia. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day takapadasan, ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina, ititunggal maysa.